ngibuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Uyazibona yini into eyenza ukuthi silahlekelwe sisindo, silahlekelwe sindebele, sigcina sesingazi ukuthi ini mara yayenzelwani, ini iyini, bese lokhu ngikho okudiscourage abantu ukuthi baphethe isiko ngombana sazi ukuthi kuba yini swela, kuba yini sithombe, kukuthi thina siqabanga ngethumbu, sicabanga ngendlala. Lotshani, ibizo lami ngingulungile Mabhena, unamasoka umntazana wenaleni owakhulisa amanzunza. Ngibawa ukuthi into engizosiveza la ungathomi uthi ngikhuluma ngezinto zamadoda la ngombana into eziniziposte la ku social media ene ngizokwenza ngazo imbonelo. Begodu namhlanje for the first time angiblame umuntu ngombana ngirealize ukuthi ezinye izinto abantu bayazenza kube bayakhutshwa, aba realize ukuthi into le i-wrong nofana izokwenza umonakala ukuya phambili. Into eyenza ukuthi singazwisisi isintu ukuthi yonke into siyenza ngombana siqabangela ithumbu. Lokho nawuzokuthatha angazi ukuthi urealize ukuthi amalanga la isibuya kiwo la ku TikTok, Facebook kunabantu abaposta uSonyana abasho bayamthengisa. uSonyana uyapostiwa bathi uyathengiswa, wena nangabe ungibaba uyawisela unyaka lo ungaya lapho sungaya lapho umuntu lo umtext akuthengisela uSonyana. Hawulungile into le i-wrong njani? Uyazi ukuthi sinabantazana abathombile abangakwazi ukupheka unoklabalala, abangamazi umehluko phakathi konoklabalala netlhodla ukuthi iyini. Yazi why? Abantwana aba asibanikeli isintu, thina sithatha into ekungeyabo khokho esingazi ukuthi iserve which purpose esindebeleni, bese ithathe siyokudlala ngayo nofana siphisane ngayo ngombana sifuna imali. Fana umuntu akathengisa uSonyana, it's because angisho nizokuthi ulambile, nizokuthi ufuna imali, that's why athengisa uSonyana. But do you understand ukuthi nangabe abantwana, nangabe thina simandebele avuma ukuthi uSonyana sekayathengisa ngo-2026, do you know ukuthi ngo-2040 zabe singasazi ukuthi uSonyana wenziwa yini? Yeah, phela into le nawe iqale uyayibona ukuthi ayisimumuthi akusisihlahlo ongasithola noma kukuphi. Zabe singasazi ukuthi uSonyana uyini, uwenzani, wenziwa ngani, umtholaphi. Kuhle into le iyini na isihlahla ibizwa ukuthi before bathi nguSonyana isihlahla esi sona sizota simile lapha endabeni kuthiwa yini and kuba yini kwakhethwa sona kwathiwa nguSonyana. Do you understand ukuthi siyokufika lapho? The reason why umuntu angazi ukuthi unoklabalala netlhodla khuyini umehluko, it's because abantazana abafika ecudeni benzani bayabaphekela. Abantwana bafunzwa izinto zesintu, abantwana bayenzelwa yonke into, abantwana bagcina bangasazi ukuthi kuba yini kose bawele, kuba yini kose bathombe. And ngizokutshela into elahlekako lokha nangabe kunezinto zesintu ebekufanele ngathana zenziwa mthombi, zenziwa umsegwawe bese akasazenzi sekayanikelwa. Kulahleka into bathi meditation. I-meditation it's like ukuhlala endaweni yinye, ufocus endweni eyi-one ukuze uthole ubuhlakani babezimu. Ubuhlakani yi-wisdom, ubuhlakaniphi intelligence, ubuhlakani babezimu. Ubuhlakani babezimu ngilokho na uthola ukuthi abezimu kuze bathi into le iyenziwe kuba yini into le ivelaphi. So i-meditation yenze kanje, that's why nasemachineni kune meditation yetiye ukuthi wenze itiye ungakhulumi, ne? Uthola i-wisdom yama-Buddhist ukuthi kuhle kuba yini bahlonipha itiye iyenzani, isihlahla siphi. So nangabe umntwana akakhoni ukufocusa abase umlilo aphehle utshwala, aphekwe utshwala nofana akakhoni ukuzenzela yena uSonyana, kulahleka i-meditation. Nayingekho i-meditation umntwana loyo kuba budisi ukuthi utshale imithetho nemiyalo yesintu nofana yengoma le yena azoyiwela nofana azoyithomba. Yazi yini into
into engayibona iyenzeka nangifika endonini nofana kugadunga sigadange engayithanda uMamkabini ayenzako ukuthi uMamkabini abantwana bafundisa ukuphothela. So nabathoma bathi bathatha umncamo nelo kanje aphothe umntwana aphothela, that is meditation. Uzimo ngaphakathi kwakho uyavuka, and then nakavukako uMamkabini akazofika eklasini abafundisa ukuthi lesi sikhulana sedinini lesi yinini, umntwana kade abutholile ubuhlakani bokuthi kuba yini kuba nerhabi, kuba yini kuba nephephethu. uMamkabini akathomile emuva a-explain kwangathi ukhuluma nechangana. Umzimo womndebe askis umzimo womndebele amangoma hloko ngaphakathi kwakhe ayavuka. Sekayazi umntwana lokuthi mina ukuthi ngimbathe irhabo nofana ngivunile irhabo it's because of 1 2 3 4 5. Kubudisi ukunikela umuntu umthetho nangaba ka meditate, and meditation ibuya lapho. Meditation kufocusa entweni ethize isikhathi eside until uzimo ongaphakathi kwakho athome akhulume nawe. Manje ke njena ngaba abantwana sizobafunza yonke into, nangaba abantwana ayisekho meditation ngaphathi kwengoma. Lento thina sithi ingoma, then sisenayo ingoma. Ubungoma busekho sisenayo ingoma, angiboni ukuthi sisenayo. Nangabe mina njengenyanga njengoba nangaba amathwasana ngithathe imbiza ngithi le imbiza yegazi khambani ukunikela ingulani zenu, abantu abo ngwathwasisile angabathwasisa abantu abo ngoba nangabatshela ukuthi imbiza le iyenziwa ngenhlahla ziphi, angabatshela ukuthi iyenziwa ngenhlahla ziphi begodu kuyini umehluko phakathi kwesirhopha nomarubazi bukhali, sengathi yialu akazibona ukuthi wenzani. Ndeni umuntu lo angakamfundisi, and ekutheni nakufana ukuthi sokukha isirhopha leso ngimkhele bese ngithi nangithi kunesirhopha ngendumbeni thatha usebenzisa sona, ndeni umuntu lo angamfundisi because ngimdime meditation bekose ukuthi ngikhambe naye ehlathini akhambe nayo sizuma athi yazi lesi nalesi ziyafana mara kodwa azifani ngengisiphi baba, bese ngimtshela ngithi lo ngumarubazi bukhali lesi sirhopha zikhelele wona asikhe simhlabe akhona ukuthola ubuhlakani babezimo, then umuntu lo sekayakwazi ukwenza imbiza yegazi. Manje ubungoma yinto enjalo. Nangabe abantwana bazokufunzwa yonke into kuthi kuyolahleka isindu ama-reason nofana i-wisdom, kulahleka i-knowledge yesiNdebele, i-sacred knowledge, kulahleka i-wisdom yabezimo, kulahleka i-meditation e-introducer idlozi nofana abezimo ngaphakathi komntwana, kulahleka umnqopho ukuthi kuba yini into le iyenziwa. That's why kunabantu abathi ukuthomba ku-useless, ukwela ku-useless. Uzokubona ku-useless. Angithi wena umngeni sakho wakwenzela yonke into, angithi wena wathi uwela kwathiwa yonke into beyilinde wena nje, you understand? So into efana leyo nje kunamachangana lapha akhutshani, amachangana layo ngwabuza ukuthi utshani njengoba nikhutshana ngaba nibusaphi nathengisana, ngifuna ukufulela nginerantabule ekhaya pha, ngifuna ukufulela elokanje, ngifuna ukufulela phezulu, bathi hawa ubutshano bakusingebe ukufulela. Imagine ukuthi ngebani ngebamabandla amachangana azi ukuthi thina siyawisela and then siyokudinga utshani, baya bakha utshani and bebangeke babukhe utshani nangabe thina besingabuthengi. So nangabe thina sokuthenga utshani obukhiwe machangana idlozi elihlukileko elingasilingoma hloko, sithathe utshani obo sakhele umntwana ibandla bengathana uyakhamba niyozikhelela utshani azakhele ulo ibandla lakhe nabangani bakhe, nangabe siyamuka into leyo umntwana lo uyokwazi njani ukuthi khuyini ibandla. Lokho naso uyomhlathululela mhlamba I don't know ukuthi kuphi, naso nasikhuluma ngebandla sikhuluma ngento enjena nje, uyokuthola njani ubuhlakani ngoba ubuhlakani akhange abana Musa akakhange azenzela. Ngiyavuma God ukuthi ngesinye isikhathi sinokwenza izinto singakatsheji ngoba nasicabanga ngani ngethumbu, sicabanga ngendlala, sithi man umuntu uyacabanga ukuthi man nangithengisa into le ngizokudla nami, kube asiboneli phambili ukuthi ukuthengisa indwezi ngikho okusilahlekisako. Namhlanje abantu amahehetsha thina siyabathengisela sizinyanga, and amahehetsha yinto yokuthoma yesintwini bengathana wonke umuntu uyayazi
ukuthi amaherhetjha ihlanganisa zinhlahla ezinjani. Lilwazi lesintu, akusilwazi likagobela, akusilwazi lami njengoba mina ngiyisangoma. Bekulilwazi lesintu ngoba amaherhetjha ayenziwe ekhaya, akathathwa enyangeni. Umuntu lo vane akuphethe nawufelweko akusunguye ukwenzela amaherhetjha. Yena uzokweluleka akusize around lapho ngendlini, but amaherhetjha avela ngaphaya ekhaya kokwekhaya or umuntu okhona omkhulu olapho nguyo oza namaherhetjha. Maye namhlanje amaherhetjha siyawathenga. Why siwathenga? Ngombana ilwazi lakhona lilahlekile. Sabhalelwa kunikela abantu ifundiso nofana ilwazi lamaherhetjha. Njengoti siragela phambili. Abantwana sibafundisi ukupheka utjwala. Abantwana abafika equdeni futhi baku vacation benza ama vlog. Angithi abapheka utjwala. Banesikhathi esiningi sokwenza ngikho ba vlog abantwana bequdeni. Abantwana bazokuvloga nje nabayokwela ngombana yikho into abayenza musi. Yonke into bayathengelwa bayanikelwa. Bakwethu ncancabe nangabe ihlezi kabuhlungu. Kodwa na ke ngiyo into engibe ngifuna ukuyikhafula namhlanje. Uzangitshela ukuthi ucabangani. Sisindu le.